Muraho neza nshuti bakunzi ba Home News TV, turabasujaho muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Tubahaye ikaze rero mu makuru agezweho muri aya masaha. Rero turabifuriza gukomeza kugubwa neza. Amakuru turi buze kwibandaho ni amakuru akomeye cyane, ni amakuru aremereye ari kwibanda n'ubundi ku mirwano. Imirwano yongeye kumvikana muri Kivu y'Amajyaruguru, muri groupement cyangwa se muri za access zitandukanye zirimo za Binza. Ahangaha birakomeza kugenda byibazwa uko biri buze kurangira. Turaza kubabwira n'ubundi indi mirwano yabereye muri Chirunga, ndetse ubu tuvugana muri Sud Kivu muri za Kabare, n'ubundi urugamba rurakomeye. M23 ikomeje gushinja n'ubundi Tshisekedi ubutegetsi bwe ubwicanyi ndengakamere uri gukorerwa abaturage, aho yavuze ko abantu bagera kuri 4 bahirutse kwicwa rwose, bishwe n'abasirikare be, ndetse bakomeza bamagana ubwicanyi. Ibi byavuzwe rero na Lawrence Kanyuka, nawe muvugizi wa M23 mu bya politike, aho yamaganye ngo ubwicanyi bwa leta n'ubundi buri gukorwa. Ni mu gihe nyamara abari mu biganiro bakanashinja leta y'Kinshasa kutita ku biganiro, ndetse kutabiha agaciro no kutabiha imbaraga cyangwa se kutabishyiramo imbaraga, ahubwo icyo bashyize imbaraga no gukomeza gushaka kwica abaturage no kurunda ibitwaro byinshi cyane n'ubundi mu bice birimo ibirindo bya M23 ariko bituwe n'abaturage benshi. Abantu bakabona ko ari ukwiriza ati kuko nabo bataka ibice birimo ingabo n'ubundi za Kongo, ati rero igihe namwe mu byatatse mwabona barunze ibitwaro hafi yanyu mukarira, ntimukagiye mushaka gutera impuhwe. Abantu rero n'ubundi bakomeje kugenda bibaza amasezerano cyangwa se ibikomeje gusinyirwa hirya no hino, yaba muri Amerika, muri Qatar, n'ubundi ko bidatuma intambara ihagarara bigamije iki. Ibyo byose ni ibyo turi buze gukomeza kugenda tubabwiraho. Ibi mirwano iravuza ubuhuha. Imirwano yakamejeje ni inkundura ikomeye cyane. Turaza byose kuza kugenda tubigarukaho. Icyo mbashimira cyane nuko mukomeje kugenda mubana natwe nubwo tugitangira, ariko turabizi ko muri tayari muzakomeza kudushyigikira. Ndabashimiye cyane mbikuye ku mutima. Amakuru yacu rero reka tuyarambure. Tuyatangire rero kuri aya makuru y'imirwano akomeje kugenda avugwa. Amakuru yibanze, amakuru akomeye, amakuru akomeje kugenda agarukwaho, ni amakuru ari kuvugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyaruguru, ni muri teritwari ya Rucuru. Iyi teritwari rero muri axe yaho bita Binza, urugamba rwongeye kuba rurota. Intambara yongeye kuba ku ruhande ruhanganye na M23. Leta y'Kinshasa yongeye gutitiza umutwe cyangwa se uyu mutwe witwaje intwaro, aho yawukubise ku buryo bukomeye cyane, ukubitira hababaza, byanatumye umutwe ugira ubwoba utangira kwiyamaganisha ibi bitero. Ivuga ko bari kwica cyangwa se leta y'Kinshasa iri kwica abaturage y'ubwayo. Ibi ni ibyagarutswe rero na Lawrence Kanyuka, nabyo turi buze kubabwiraho. Gusa urugamba rwatangiye muri iki gitondo, aho abo ku ruhande rwa leta n'ubundi aribo batangije ibi bitero. Ni ibitero rero byakubise bibangura cyane rwose, bituma bitanatwara umwanya munini. Gusa M23 bayihangayikishije ku buryo bukomeye cyane. Ingabo za FARDC zifatanyije n'abambari bazo bongeye rero gukoza agati mu nozi, bagukubitira uyu mutwe muri iyi teritwari cyangwa se muri teritwari ya Rucuru, muri izi groupement za Binza. Imirwano yafashe intera. Aka gace n'ubundi kari gaherutsemo indi mirwano, aho ku mpande zombi bari bamaze iminsi n'ubundi bagenda batimburana, induru zikavuga. M23 rero nyuma yo kubona ibyayibayeho ikomeje kugenda yumirwa. Irimo iravuga ati kubera iki barimo barirengagiza gahunda y'ibiganiro turimo, bagakomeza kugenda ahubwo batugabaho ibitero, ndetse batanasiza abaturage. Ibi rero n'ubundi byabereye muri groupement n'ubundi ya Binza muri teritwari ya Rucuru, byongeye kwerekana ko uyu mutwe wa M23 ufite akazi kenshi ko gukora, kuko ibi ngibi n'ubundi bibaye nyuma yuko n'ubundi muri Sud Kivu hongeye kugaragara urugamba rukomeye cyane. Muri Kivu y'Amajyepfo naho haracyari urugamba cyane, aho n'ubundi byanatangajwe n'umwe mu bavugizi ba M23 mu bya politike, Lawrence Kanyuka, yatangaje ko n'ubundi ngo leta y'Kinshasa irimo iragira uruhare mu kwica abaturage bayo
aho yishe abaturage bayo kandi inazana abaturage mu kaga. Ibi yabigarutseho ubwo yavugaga ko muri Cirunga n'ubundi hiciwe abantu bagera kuri 4 barimo abayoboke ba 23 n'abaturage, ndetse anabigarukaho ubwo yongeraga kubona ibindi bitwaro byinshi cyane n'abasirikare bazanwa mu bice bitandukanye bya hafi y'umujyi wa Bukavu. Ibi yabyamaganiye kure, avuga ko ari guhohotera uburenganzira bwa muntu, ahamagarira imiryango mpuzamahanga n'indi miryango itegamiye kuri leta yose, avuga ko rwose bagomba kutarebera ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi. Yavuze ko barimo barazana ibitwaro byinshi bakabirunda hafi n'ibirindiro byabo, nyamara yirengagije ko nyine abari kubirunda hafi yabo ari abanzi babo, nyine ni abanzi babo kandi nabo Remo Ventura n'abanzi ba FARDC. Ubwo rero ntabwo ibingibi yakabaye abivuga, ahubwo yakabaye avuga wenda ibyo kuba bakica abasivili nayo ibyo kurunda ibitwaro hafi y'ibirindiro bya M23. Ibingibi rwose ntabwo wajya kubikangisha cyangwa se kubiregesha umwanzi wawe. Ibi rero yabigarutseho ku rukuta rwe rwa X ubwo yamaganaga n'ubundi uku kongera kurundira intwaro nyinshi, ari nako ku rundi ruhande mugenzi we n'ubundi ubahagarariye mu biganiro biri kubera Doha muri Qatar, Benjamin Mbonimpa nawe yamaraga kuvuga ko rwose leta ya Kongo ititaye ku biri kuvugirwa mu biganiro, ati icyo yitaye hari intwaro no kongera kurunda n'ubundi abasirikare benshi muri Sud Kivu, aho ngiye kongera kugaba ibindi bitero. Ati rero turi kubona ibiganiro biri kubera hano ntago babyitayeho, ndetse kandi nta nubwo babihaye agaciro. Ati barimo barita ku mirwano no ku ntambara. Ikindi kandi umuyobozi mukuru n'ubundi wa Qatar uri guhuza aba bombi abona ko bikomeje kugenda bigorana. Ubu ngubu tuvugana rero ibiganiro bikomeje kugaragaramo amananiza menshi cyane ku mpande zombi, aho leta ya Kinshasa iri gushinja M23 kuzana amananiza avuga ko ngo bagomba kubarekera ibice n'ubundi bya Sud Kivu na Kivu y'Amajyaruguru cyangwa Kivu ngo bakabiyobora. Nyamara ibi byanamaganywe cyane cyane rwose n'abi Kinshasa, bavuga ko ibi bitakunda, ndetse bikanashingirwaho rero n'abaye 23 bavuga ko Kongo itari guha agaciro biganiro ndetse n'ibiri kuva mu masezerano batarimo barabishyira mu bikorwa. Urugero nk'ayabereye n'ubundi muri Amerika yo gusenya umutwe wa FDLR, ngo bakaba batarigeze bagaragaza ikimenyetso cy'ubushake cyo gusenya uyu mutwe, dore ko no mu bitero byagabwe muri Rucuru hari yabinza FARDC n'ubundi yari iri kumwe na FDLR. Byatumye rero n'ubundi M23 ibona ko iri kuhangana n'ubundi n'abantu bifitiye intumbero y'urugamba batitaye ku by'ibiganiro. Kandi yo ikishyize imbere ni amahoro, nuko abaturage bakongera gusubira mu buzima busanzwe kuko babangamiwe cyane n'ubuhunzi. Ikindi kandi bashinja ubutegetsi bw'Kinshasa kuba buri kubakorera ubwicanyi ndengakamere bukica abaturage byafatawe nka jenoside. Ibi rero n'ubundi leta y'Kinshasa ikomeje kubishinjwa n'uyu mutwe bashaka kubasiga ishasha, bavuga ko bari kwisha abaturage bagakomeza no kurunda intwaro nyinshi cyane n'abasirikare mu bindi bice n'ubundi bituwemo n'abaturage birimo ibirindiro by'umutwe wa 23. Uyu umuyobozi mukuru wa Kinshasa rero Felix Antoine Tshisekedi arashinjwa ubwicanyi n'aba bayobozi ba 23 ngo kuko akomeje n'ubundi kurunda no kugura no kuzana abacancuro n'ubundi mu bice byose bye 23 yafashe. Ati rero barimo barazana ibindi bitwaro byinshi cyane byo kwica abasivili ndetse n'abaturage. Nibyo turi buze rero gukomeza kugenda turebera hamwe. Intambara n'ubundi muri Sud Kivu iracyakomeje, muri Kabare ndetse na Rugezi imirwano iracyakomeje, gusa yo turaza kuyifatira undi mwanya mu makuru araba akurikiraho. Nizere ko mumeze neza, Imana ikomeze ibarinde. Ciao ciao.